Sinibingelele-ke babukele emakhaya be-Ingwane TV. Njengamanje sidlana-ke la sikhona eMidway Mall babukele emakhaya. Sinethula-ke bakithi Ingwane TV ine-department lapho khona ebizwa kuthiwa-ke Ingwane Advertising Company, la khona-ke si-advertise khona amabhizinisi nabantu. So ungasithinta-ke mbukele ekhaya enambeni ethi 0725 nakwelakho ibhizinisi sifike sithuthukise liye phambili. Sinama-strategies amaningi okwazi ukuthi silekelela abantu ukuthi amabhizinisi abo adlondlobale noma akhule ngendlela abafisa ukuba khona. Kungenzeka mhlawumbe nawe nelakho kodwa usu-discourage-ekile endleleni, awuthi awuyeke ngenxa yokuthi uyabona ukuthi uyenza kwenzeki. Sondela-ke ithuba lakho-ke elizingqayizivele okumele ukuthi ulithathe bakithi bese uyasondela sikwazi sikusize nakwelakho ibhizinisi ikwazi ukuthi likhule liqhubele phambili. Siyabonga kakhulu, sithathe lithuba-ke babukeli emakhaya, sibonge nje kakhulu ukuthi sitheme siqhamuka ngonyaka ka-2021 siqhamuka si-Ingwane TV, nakwazi ukuthi nisamukele nasijabulele nesithanda sihambela zonke-ke iy'ndawo lezi esesiy'hambelile. Siyabonga kakhulu, siyababona nabanye benza amavidiyo abo bengamaphrizenta e-Ingwane TV. So siyabonga kakhulu, sanithembisa ukuthi-ke babukele emakhaya ukuthi nakuba-ke niwenza ama-videos enwenzayo Ingwane TV niwasende kule namba ethi 0849854195. Sithathe-ke umsebenzi wenu siwu-upload lapha kwi-channel, ku-YouTube channel and nakwamanye ama-social media handles enkampani ukuze simkhombise ukuthi simthakasela kangakanani, siyanijabula kangakanani, simthanda kangakanani. Ngenxa yothando lwenu bakithi asilutho thina siyakuya ndawo futhi ngaphandle kwenu. Siyanithanda-ke babukeli emakhaya, sithathe ithuba nje ukuthi sibonge nje ukuthi nisithandile and siyasithanda, nizazosithanda futhi nathi siyanithanda nje into engapheli bakithi, uthando ongesaze lalinganiswa. Siyanithanda-ke babukeli emakhaya, khumbusisana ukuthi ama-social media handles ethu, YouTube channel ngathi nje Ingwane TV, kanti Facebook page Ingwane TV, kanti ku-TikTok Ingwane TV, kanti mawufuna usifonela-ke mbukele ekhaya bukhoma enambeni ethi 0725 kanti mawufuna ukushara nje ividiyo yakho la khona upresenta khona as intatheli ye-Ingwane TV, ungasindela enambeni ethi 0849854195 inamba ka-WhatsApp leyo ongasendela yona nje sikwazi sithathe umsebenzi wakho siwubone bese u-uploada kuma-channels wonke e-Ingwane TV. Siyabonga-ke babukeli emakhaya njengamanje sithathe ithuba sithi asefe nangobonga, sibonga kakhulu.